Ni tariki 10 mweri-ini jwa iri mwaka-ini jwa 2025 na ingukugwata ugeni kiri nteto cietu ceru themwe kethekeni hamwe na nteto iria nkureterete ni naruanga mheshimiwa Mpuru ituthirie interest cietu twiki interest ya mwananchi at hand and at heart. MC Caleb Kuria Mpuru agwatithania atongeria onde njunga ya Kawere Gembe kujiri gasagasa. Habisa ba CDF chuka kuringithanwa na kwinyangia kiwendo mwari wa miaka 17. Wagagia gutabariki Gembe nyuma ya biashara ya miraa kugia nyenje. Gavana Cecily Mbarire gutetera mubango jwa SHA akiuga ni jukurita ngugi bwega buru kaunti-ini yawe. Muonaniretwo mathithio ni Maureen Kirimi na ningetwo Maureen Kinya na nteto cietu ciriambiriria thaiji. MC wa municipality Caleb Mutethia noritie mukaririgiti umwero wa ngwataniro ya bunge Bamiru niwe Mpuru aburi gutigira kuri na ngwataniro kiria bunge baba na Kinya gutigira ni bakurumira mabataro ja muringi kura. Caleb Nkurukini arombete MC bambunge ya Miru gwikagatari mpatho gatigati kao akiuga ni kagita ka MCA bareba kugwata mbaru Mwangaza na bareba kuregana na utongereria bwawe kurira methene emwe. Nongerete kajukawe kiriyendekithia ria kiraitu murungi gucokera siasene akimuria kwambe umbithi kanyaga kuthungira kiri itibia utongereria na Kinya gutethereria yake kiri kuba mataro za gitumi. Mutugikare na nteto eje. Ntumo yakwa kiri mukarigiti umweru wa ngwataniro ya bunge Bamiru uria ni Mpuru aburi ni kugwatithania atongeria ba kaunti ya Miru kenda bomba ukubiria mukari mirandi ya weti na mbere kuma kiri thirikari nene. Iji ni migambo ya MC wa municipality Caleb Mutethia uria ugite ni undu ikaro biria bari batirimana DP kithure kindiki ni biaremere bionthe ni undu babamwe batongeria baria baugaga ukeja kwithira kawira Mwangaza akethirwo ari mucemani ni Joe Bobate kugita na DMC Caleb na rombete atongeria ba gwika mendekithia jao nthi indi bethire bagitongirwa ni mendekithia ja mukari wa kawithire kenda kaunti ya Miru ikomba kugunika. Lakini thatu tuundite on Mwankare akawira Mwangaza kumetine ile twakarandi twitia maendeleo yetu akwende kawira Mwangaza imbiarigeretie kenda mwananchi ona maendeleo. Kawira Mwangaza otebiarigeretie twina political interest itikwereka political interest ikweyu naruanga mheshimiwa Mpuru itothirie interest yetu twiki interest ya mwananchi at hand and at heart. Kenda thatu tukethwa twina conditions ya iria tukwendiguti kwa ninya president twithwa twikite interest yetu kando kabisa. Twithwa twikite interest ya mwananchi yo bunge ni MC urorombete MCs bange bambunge ya Miru gwika mpatho ciao nthi akiuga rumena ni rwatonyereka gitene karabenga gakawira Mwangaza gitene gatigati ka MCs baraba kumugwata mbaru na baraba tukumugwata mbaru ni romba lawe nandi ni gwika ndwa ciao nthi bethire bagicokanira kenda kaunti ya Miru ikomba gwita na mbere. Yego keja kwithu twakosanire ki decision ira twamikire gu support kawira Mwangaza. Antu batituraba menene time and again. Kuri antu bakinya bakugabarekanire. Atemi ukinya the Thunder Assembly tukiwoki our talk. The hatred that is there kibaraba engire kawira Mwangaza na baraba tengire kawira Mwangaza ni bati gukinya antu ikadhira. Kenda thatu twichokaniria na twithwa twina Miru iria mwananchi wonde akwenda na kagide negakangabana wakabere kiraitu murungi atongeria bamwe bonaine kumwita siasene cha mwaka jwa 2027 iromba kana mataro James Caleb kiraitu
ni agacoka siasene indi nethire akiamutongera gutaranthukirere ku kiri mantu jeigio tongeria ukwethira wi mukuru okirira ukendi guchitondia ntakene kairi uchita king'ang'i ratu tugwitikiria king'ang'i kia Miru kirujine kakithwe kiriene lakini tu babo ko kendo chichokia kimantu siasa kairi thakei uchiere bajuju bakuba kwagira Anthony ni migambo MC ujwarite ntere cha mugutano antu ara gutega garabomba kureta murandi jo ikundi kya bikibiki jo kwithira bakenda ya maguta ja beterori bokwa ni kuibwaga nonto bo mheshimiwa wetu Caleb Muteithia nonto bwa kuona ibwaga au kiria ndaka cietu cia bonda bonda na njira yo twakira itangira maguta au aranda kacietu ndiga tukunya maguta ke report rateto cia weru ria kwa rieto ni mutuge kare abisa wa obisi ya CDF Ntere Chachuka ni akinyithitwe kote akiringithanwa na kwenyangia kiwendo mwari wa miaka 17 kuma ntura ya Magumoni kuringana na maratathi Nditango Ntumurume Ojo na rietwa Michael Murimi aririkana kuthithia unyomobo tariki 29 cha Disemba mwaka muthiru ni akanite Nditango na kurekerwa na mbondi ya ngiri magana jairi. Samugeshima ni akurikithia. Michael Murimi ora aijikene monota aposto na ora arutaga wira obichini ya CDF ya gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe akinyithitwe imunthi kotini ya Chuka mbere ya mugambithania Joyce Gandani ara athitangitwe na kwinyangia kiwendo kari ka mianka 17 kuma Ntere cha Magumoni. Murimi aririkana kurutha untu bubu tariki 29 Disemba mwanka muthiru hotelini emwe muchi wa Chuka untu bura ikiutha tena katiba ya Kenya gichunje kia binana kibaragata kia mbere na kia bina. Nyuma ya kuthomero Nditango eno Michael nareganite neo arakoti imutwirite bondi ya chiringi ngiri magana mairi. Egamba rindi rikathikirwa Jumatano ya tariki 26 mweri uju. Nkiripotera Weru TV kuma koti ya Chuka gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Kunyara kwa thoko cha mirani untu butumite makarika ja wagagia ja koneka kuongereka bonene Ntere Chegembe ni untu bwantu baba inge kwaga kaumuka guchwa mugate jwa untuku. Kamanda wa borithi gicigone Kegembe South niwe Eliakim Silgicha ugite obisiawe nejukite mantu jaja norito bonene na nibagwitithia na mbere misako ya borithi utuku nekenda gukabanira na maramari na kinya gutigira ukaria kiriakari na mautonga jao noritie etithia babikibiki gotiga kuringa biashara barabarene batimenyeretie nikenda kunyia makarika ja kwithukirwa kana kinya kwirwa bikibiki. Dennis Mugendi ni agutumenyithia cio. Iri ntuku ithatu aki nyuma ya utuibwa mirakurungi kwa kumania na arimi na biashara kuregi kugwatanira kimaguri makarika ja wagagia bokaria ni jongikirite Ntere ni cia Igembe Jareo wamba boba ikibiki kuno komanduka na jangi na kuringa na komando wa polisi gishonekea ubunge kia Igembe South Eliakim Silgichi aliuga nibo kandana na makarika ja. Tuko na vijana wengi sana ambao hawana kazi sababu ya hii kukoma kuuza kwa miraa. In fact zaidi ya vijana ya 4,000 tukiongea sasa hivi hawana kazi sababu kazi yao ilikuwa ni kuchuna miraa, kuendesha hizo magari za miraa na pia kununua. Hao vijana wote wa sahihi wako nyumbani hawana kazi. Vijana kama hao wanaweza husika katika kufanya crime, kutafuta pengine labda kukaramia mahitaji yao ya kila siku. So iko vijana kidogo wameanza kutafuta maslahi yao wa kuiba bigibigi, kufunja maduka kidogo. Hiyo hatutaki kuiona hapa Igembe sababu maisha lazima tuendelee na hii kitu haitakaa sana. In fact, by next week tutakuwa tumepata solution kuhusu hii mambo ya miraa.
arua kurari na ikarikare amba kuringana risasi bari bongwa ntulene ya kiruri bakigeria ikuia komanderi ya Kim ariwa ni bekirite mpine bamwe bare bagwatithaniritwe makarikene jaja wamba untwerite akari ni bete nambe na kuringa riboti tuone bya polisi nikienda gutetheria kubekira ukaria bo kung'ana. Hii mkomo ya miraa hii wizi ya pikipiki ni kama inapanda kidogo, lakini naye uzuri ukiangalia karibu 90% tumerecover na tumekamata wenye walikuwa wanahusika kwa wizi. So kwamba ningetaka kueleza wananchi wae uangalifu, especially wakati wanaendesha pikipiki, mali wanaelekeza pikipiki zao isije wanawaja pikipiki zao ovyo. Ni sheria na kwamba apepe mtu mmoja kila wakati, sababu the moment imefika saa 5 ya usiku wewe umebeba wanaume zaidi ya 3 kwa pikipiki yako, sasa surely wakikupora utatorokaje? So ikifika usiku wazingatie sheria kama mchana tu, so kila mtu apebe kwa ruti yake masaa yote hiyo ni usiku. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o Maua, kaunti ya Meru. Mbunge nene nirigiritwe guchokera ntuku ya rujo nyuma ya rutha rwa kagita ga Karaja. Jamwe jaria mbunge je rigiri gutegera ni amwe netu aria koti ria rua riria rendekithitie kuthangaranwa kwa utongereria bwa baria baingi mbunge ne finance bill ni kingi kiria gikwirigirwa kwithirwa gikimurikwa ni kamiti ya budget. Ripoti ya NADCO na ripoti cia guchokaniria mathabu kuma kirindwangi mwanya mwanya. Boniface Mongera na Nteto Ije. Na nyume gukararutha kwa meri irindo ntuku ya rujo abunge bacokerete garune kitheti kiao nakio kiria babangite kuthithia kiujurichu bwambere buru na bora Kenya babangi beterete kona ni ugambi bwa ruarua bokoti haiko tiborobogri azimi babangi nkoroke Kenya kwanza kire bunge nene na nkoroke Moses Masika Wetangula ati batere kuendelea speaker monene nontobando we mwene kiama ya Ford Kenya kethirwa abunge bangwate nwezibo bakambire muchukumojo tigro twanya totongire kire bunge jenene yento kimwe yeterete konwa. Can I put the question? Musonda jogo chwambeche chegwitira budget na mbere naju jirojo ikenja finance bill ijonge abunge bakenda kana bakirega no mwanga bakethira betri manaju okirikara jo mwaka mudirijo aremera to mandamano ja jenzi na joko to tumika kagite negaka ijo 2023 atere ministre kigina ni kodire kireta mende kidire jayo jira keto jake amukiri kamiti ya kigina na kodidiro mogaroku odro ni bomoni ja mwinge jaleo dronaku abunge bakedro bagita na mbere ja mwaka modiro na kodiro bekoroke mogaroku jira keje bakedro bakirega najo yento kingi kerigeri konwa bonge nabu mesonda nkaboneri kodire kiretwa ekethirikire nyanto byombe irene first reading ite second reading. Yes, second reading ite third reading irene kire bunge senate idresho kera kaire ya kwangerekano musono jo values na principles of bunge no diment remda und jurajo ambererie mwaka jang dijimirongo iri na ire na nyume kamite mwanye bunge nenya bunge senate mantu ja kigina kwithiro bagite kaneria shiringi bilioni 347 kana 37 shite kire thirikarisha matora runguro musono jo andora bunge nene ri kwithira kaire gishokera na kwithiro ikoroke musono jo kongera mbesha kiri county Sujikine jakara. Honorable members, I now put the question. Ja, bono botengani, bungeji nene rikudri kia mukrinya kwa ripoti mwanya ja kwangerekano. Ripoti mantu ya mombere, tuza agenda ru, ripoti enandiko, ripoti otumiri wabesha mwingi, rita jenero, kiri mwobisi jadirikari, na inge nyinge. Bobo bwa kenda, bwa 10, wana na aku kamiti njere utaraki mbang kamiti ya ABC, badiri yango game, bakedro bereta ripoti yo kiri bunge nene, kenda bara bakedro batari, badojwa, remudia. Bunge kedro gitango game, mwanka molijo 10 mwaka jotole, na kulingana kalenda yao, bena rudha rura, jama itijedatu, na rudha rokwe, maitajana. Nke report ranto Shoro TV, kuma, aja kiengina ngine na kine kimushisho Nairobi, Mbita Boniface Mongera.
Gavana Kawira Mwangaza no kari na kagita gako mugukinya Ntere Chegembe ntuku ya Narua nyuma ya kariba mwe kuinga barabara ya Kangeta gwita Maoa ende agwati mbarubawe bomba kuingura barabara eu na kumwakanya kukinya Ntere iria kubangite gwita Kirinjunga eje. Mwangaza ni amenerete bonene munini wawe Mutumantu Ithinki akiuga atamutethereria kiriguchu wa kura na nkuruki ni amwithiritwo akimugaruka na kinya kumukunyanira. Kinya kethira ni amwere utethio bwa Kimbeta ndiria gutikio ari nakio. Amwe na bubu MCA Banteriji batongeretwe ni Mwendali ni bamenerete Mwangaza bakiuga ejiri akamatete antu kumanteriji kenda kweja kuthangarania karibe Gembe. Marion Karugi ni agutumenyithia cio. Mathaene ya rukiri Nterese Kangeta na njia Igembe Central akari barabo kari na muthorojo munene ni bakwandamanite na kuinga barabara ya Kangeta wita Maoa bakiwa bate kwenda Gavana Kawira Mwangaza akinyia Mauro Igembe Central kiri mutaratara yoawe jo kwejana basari na kwa ikundi matangi ya roi. Lorizi nicionekanire ikamatite antu bena mithimbo barabaru urire barabarere kuingi na Gavana atethirwo ni mabisa baukaria utonya Nturuba na Ntere ingira akuliungite. MCs ba Igembe Central batongeretwe ni MC wa njia Mwendali ni bamenerete sarakasi cia Gavana bakiwa ni wewe ngwa uswete antu bandwa bakiwa ni kaba iwatere na kalika tituika nontu akuruba community na thinjiri ni barabara ombete kwa Gavana kanya atonye embe indi naweza na matinda. Wari Kawira no kari ngondine cietu cionde Igembe Central na kawaida na irena sarakasi ciake na vitu akubangite ndo no kuritia ndo baba kuruyana baba tukuria kenda bwege bituko tuna na sarakasi yake kawaida batatu shokeria kuru para batu dire oro na klaji batura tukareta nteto nyingi tukiri dona bia yetabu ito dire buna ito adikire so biwe dire magic na tena dina na ndubara ito bere bwana ndubara merembia duare ote mto jota ro mangiringiri ko nkora okari yani so duare no yire ko yo ndubangite na basari cia kawaida no kare kunia ndubaku baba okarashi atuwereito kwembeto tone gokedia lakini atukwireu winde MC onjia wote dedi ata 40 million dirande kire kingitukito program based budget na tubanjia babu ile kingitukito public participation so iromba dereo ana tarik 14 renta itobibyo oniru are ambu india ari muno nonto na manto ya garikira Kangeta ruare Gavana aretira choa anto bakuyo kosi sarakazi etinozo iwata tonye embe alafu acho abange nabo bakuya kurwa barabange ochoete ende ruare intato cia paka na panya cisire thetu kwa pene Kangeta so akwenda kwira mero tukunuke metho na tulwalie Gavana woya muno na bote kiria borongochia mbasare kinyake ya kureta isegero milioni 3 na ba apply mbasare kinyake ya kureta automatically chekira no kayeta skuru kango kuwira mbasare irorete teruari antu iba apply mbasare na wa kwantu iba apply mbasare saiti ana ngiri 3 gwaru retrete ana mana 5 mbasare na mbasare ni cheki yandeki yeweta akira Ngondu boys yaweta Gia boys yaweta Machongolonde secondary school yaweta Karamande secondary school mbasare ikinya wende mweshimua tewimbati kuyendia okiagonenkera kinya wanda and mean no kaya ndiye mbasare isukuru no nto cheki ene andeki te mwana okunindi kuira cheki te musiari okunindi kuira cheki no bati wende cheki ye kakinya sukuru na itonete mbasare ikaya na wanenga banazba bange bari kuo ngabana kereito na aya na mbasare ngabana munya na aya na mbasare tutamona rete mbasare na ground to yakuwa kareterete mwana inchi mbasare ni right ye mwana na ireti ana wetu kuthoma bonge nendo kuri in simple ana baru aro kuibo kuthomethia nibo babe na ECD courses nibo babe na nursing nibo babe engineers barowe nibo baba kutangwesi agriculture bato kwenda kuandika ndene county yetu Emiri wena atomga bana wendete githombo bwana note kwenda mwana kana mwarimu ECD andikwa etathomethie mwana mutono ina kana mwaro ina royo na ukethwa hinya kiomba kuirira mbasari gukuri gukua ne okuri aruari na te wenga bana ogwendete githomo bwana no te gwenda turira nas kana twandika nurses ba
nikenda bomba gutethia muongo wetu ruyu na uke. MCs ba ni bawite no mwanka bakathiatira mirandi ira bekire budgetine. MC Ali akiromba nkome kirura wari MC Wanjia Isaya Kanyaru urakwa na usikira mirandi ite yawe. Noni angwenda kurike mwake kothwire antu bala ikumukumwate antu bau mwaka muthiru ndrache onegere milioni 5 mwaka yo ki budget nkubekera milioni 7 na ubote kwenda kubwithia ndracheu biro kwenda ni kuringanira barabara ithatu ukabwithia barabara imwe biu inge cionthe wekira kiondo sibitari ekangeta utamieta na itwa imbekirete milioni 5 cia kuthiria thieta na milioni 10 cia kuanjiriria wondi cia rume kintu kingi nakio kwe ndekirete milioni 8 kirui bwa wekeia enjwa milioni 5 na water project kimuthe na mbi thaireja mashariki cionthe ngecia ya ngiri 500 nikenda bakamba kububithia intake yo lakini onto bro bwandiaria utaeta manto water project yu Kanyaru na katubire ndunguthanga uracietheria ndewa ira mwari iciara kamwali kana kayau ndewege ocio elekiwa ni eritete nguire ku so no dia tena kawira ainda kwire ntukunge bawete program see the last 2 financial years since ya war no ntuno woria na Iran no mudiete so ntubanjia etekerie yedi bwako ebiri tuko yakinya muri shuria ko ngabana itukwira etho kirita mantu ya irite te kuthunguthokira antu betu kana ibakacia eitare okanie ni ndathirire na itukwa ntuko mwaka tariki 14 wetho kundelive into bibati kuthabi ko yakira ngondu biko ya njia biko ya gebase biko ya thro na biko ya kangeta no tuiko anite na twakwani no twitwakuringire kura twa weno wane na senetie kwinga thai kweki ngabana wenga banokoti utenga bana wantu ba Meru County. Nawe Gavana Kawira na skorete munini wawe Mutuma Ntwithingia akiwa itare campaign na iritaniri na mukuru wawe batetherie Mutuma inde ati kumwayitio. Sisi watu wa Uganda hatutaki Arabu. Kama bako hapo kenda waya muda. Kama roba kwa kenda waya muda. Ikerudi kati kerudi. Wewe ikere na kora toke na Mulungu na kile isiano. Ndio kata ndiri ndo byako. Ndai tana mukuru wako na biazi yako ndauliate ili yetu andekera ndabeni. Hakunipatia hata shilingi moja. Hata murele loni. Kenda kiwa prison. Alipatia heshima kama mama. Alipatia heshima. Nitamwekea mwako na mama barabara miezi 5 ilitoenda ndabeni. Nitamwona ngosha wekea. Ndamu wao msienene. Ndamu wao sala milioni ya mwe. Ndamu wao ndio kwa mwana askari. Ndio naomba mbele kwa bila yeye. Wewe kwa wako ni kwenda kwa yeye. Alipatia heshima. Alipatia heshima. Askari wa prison kinyake ndio kakona mbele watu akana kura. Kenda ya mbele ndani. Ngiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kinywa. Eta na mbere kurumira nteto chietu nchokerete nyuma kagita gati kuraza nkumenyithie nteto nkuruki. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara maguricha gwete kuma 120 mwanka 745 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe shia kushirire goro ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka njire ya Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana
0740229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. It's game time. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. I nominate myself. If you're on Access, step up to Family and we'll step you up to Compact. Hakuna kitu will feel better than putting a little bit in but getting a lot out. Step up and we'll step you up. Dial *423# or download my DSTV app to upgrade today. Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumi ukwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cia mathiko kiri Kameme Kaweru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM Kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana ringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe weru bwaku atugukinyirie ntumwe kware okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Ngukugwata ugeni oringi kirinteto chietu uria wari MC wa Nyaki West Martin Moria kiongozi ni arombete thirikari nene kureta Meru mubango jwa gwikia mbeu mbithi ngugine nthigurune cia ome augite gicigo bunge kia North gitumbite kwamukira mirandi ya gitumi kuma kiri thirikari ya Mwangaza akiromba ontu bubu gutegererwa ni achokete aigika mugambithane munene CJ Martha Koome na kuga Ameru bare nyuma yawe onde onekete kurumirwa ni siasa cha kwenda kumweberia gitine kungi na kumusiasa Edwin Kiongozi ni arombete DP Kindiki kumenyera mono atigatonye kirinyene kiria Rigathi Gachagua atonyete no rite Rais Ruto kwinyia na kugambia mbeu mbithi ni untunibo bari na kura inyinge kethera ni akwenda gukuruka kirithurano bya mwaka jwa 2027 Muthuri Muriuki na araniritie na atongeria ba Martin Moria kiongozi umatongere ne North akeria ntereche kambiti netheto akire thikari county Meru etigire ati wetina mbere bukonekana muno ne North akiwa kwa miaka iri ibethito bakierukirwa so oni urankwenda kwera thirikari ya county ibo kuona barabara ira kiongozi enjete ongoge mwene no unda achithire ikariyo nyana haiji kabare mero ingoge inyaka thea igwetra ito ana antobeto ibadhidiro barabara tesa wasawa and I want to call the county government ikwenda kwera county government this time round beche irachireti dene Ameru inkrokie 12 billion last year na last year but one krokie 12 billion inyatu ito kwenda kuigwa kamwero kambeche ireko na ndai tuigwa duwa mono tuigwe kathuri akirungama na akiuga 2027 arombete kiangabana na twarungama nyumewe na twamu support na nathikira ground toruga thikira ground athikira na uko turi ndegaruke umia gwere ngabana wetu ututongerie uriunga wetu no tukarie ruki wendi wawe ni kuona mumango jwa thirikari arambe mbithi bakotho bagicura ngui Komeka Kenya wangu nyeju nitojwe kinya ndene Meru tukuromba tafadhali na arwa tureja kambiti kie kurubaba tuinana baba inge njana haja ujo itafadhali tujikiria na baba inyabo bombe kuona nguge ome anthiguru yetu ya Kenya ikena nabo ana baba bona nguge beje kutethia chiali baiko baba tesa wasawa kule mukambithana munene na Martha Koome aketho egwagwa akana murunga mojuju na ju rokutikira tirwangiruru rurorungika riromba Martha Koome don't resign no kabathikira tesa wasawa ukabathikira ugwendelea na independence judiciary na itukuromba mantu ja jonde jombe kuthira nikenda nawo mbotongeria Kenya bwega na konge naku Antonia Wendi kiongozi na wakialire mandu ja ndiongeri kuonekana muno antu bagita kora wale munino mugongo no Rigathi Gachagua utora munyoro aruga ndiongeiji itina umithia
akithingithania na kagita karia ari gitine. Kwenda irrigation inkuona ikiuma Meru igita kuona Gachagua iu tio thinekwa inkuona Nthaka Kathumba ikiuthurana igeta kuona Gachagua iu ti thinekwa era nene ikiuria atiri ukeja kwithira Gachagua riria ari deputy president miaka 2 MP ba Meru bonthe batura kuina na Gachagua na kumureta naja gutikio gintu kionekania kwijania na MP bau kiumenia na Rigathi Gachagua batwira gwita kwawe Karen kuria migate lakini narua gutigintu kiomba kuthingatwa Gachagua athithirie na MP bau na ndukeja kwithira igita riu gutigintu kioneka na MP ba wathingatana na muntu uyu akiwa na kwariria majani na kwariria kahawa na kwariria mbi gutikio kiomba kuoneka Inthaka ijire ithatu ithingatite Gachagua kuma Meru ikio tukona gintu me Gachagua ante kureke desperate na nabati gutirimana na muntu wothe no ntu desperate cause nothing no bothikanire antu beru one bwinthe lakini urankauga thaiji Gachagua gutikiomba gutwa gutine na kio tumba kuthingata no ntu ria ari deputy president gutikio turomba kuona na nondu bagitumi kinandi akethwa akire munino mugongo gitagaka no kithiro kindiki atigire witi na mbere bukuja ndene Meru ona kinya kithira bakeja bongwa nondu ra kuonekana ndene Meru kuthina ngwatano mbakureta witi na mbere no acio lakini Meru monkana aru twe mundune gute muntu kwaraniria nonge bwega na itubati gweka interest cietu nthi na differences cietu nthi tukariria mwananchi na maendeleo yawe twathiria kwariria mwananchi twachoka ndweni. It is in public domain lakini antu baba ria bakeja na haja baturetera maendeleo ugeta muntu thingata na bo nyuma akiwa indira retete maendeleo ya nontu Ameru tutetikiria uni kwenda kwira deputy president ukaleka tweja gukotheri yegita la Gachagua we mutanochia ule mukuru kibatwe itu expectate maendeleo na ngugira ciarungamire na mirandi rete gwita mbere ithire gikuamurawa ndene account ya Meru nontu thaiji nigwe munini wa rais abo muthia nikiri mutongirio mugongo akethwa akimura kagita gaka nigaukara nthi na kwaria mbeu mbithi nontu nibo babaingi na uyu akethwa akithira maruru na gwika micemania cia sete kubatara kithole kindeke nontu wakinyira Ruto mwire na atigio gwa na atigio paniki na mheshimiwa William Ruto na umengale ne goro bioni na nala ke sunroof achoke obisine etembeo mbithi baranirie mheshimiwa William Ruto miregesho ni ko thithwa cionthe cia kurobe na ireru akurobe na mbwe baikurire itina mana na siasa unande techo cie Kenya ana baba president ya kwariria Gen Z jabara bara mugaire isioro ana bara batiura ndene every sub county nonto wita kugia pressure michemanione etanto babethi bukale abonthi buthikanire bwereanwe kenda Kenya yumba gwita na mbere ko professor Kithole Kindiki era mheshimiwa rais nwe mwenete nuo karitete na atigiyoteta na napunguse moto kindogo aeneke moto na pressure nonto nuone nkerero cio emuchore wetu na kiongozi wetu agerie kuthiria mathina jaja yale aja na Kenya ite bwega Muthuri Murioki World TV Mutirjo Kangangi kuri no ugwati bunene bwa kariba kaunti ya Tharaka Nithi kurumirwa ni mparani ontu bwa mbura kurega kung'ana ontu butumite maketha jao jating'ane Mubunge wa Ekuru Susan Ngugi Mwindu ni akinyite ntere cia kathura aria aezanite utethio bwa bya kuria kiri antu bakuru na kinya kueza na wira ne kire Ekuru ntigwa kubagwatia kugwatithania baruga cia kurikithia gikuku kia ene bao Paul Kabithi na Ntetueji Mujumbe mwa Ekuru Susan Ngugi Mwindu akiarira kuriungirite Ekuru hamwe na akuru ntiwa kuma bwa kathura wadi ni Marimanti natherete untu kwingi ntere kauntini ino mbura nkurukita gana nako gwiyura ritheri kanithi kura kwingi gutaura mbura nonto gutaura mbura tukenderea na inya yonthe kuromba thirikari irio babe na arachuka muno chuka ya na itina regamba ng'ombe kumete na gutiona kinya ngirini mara ya na itina gweta wakare ngani makengi yura ritheri na gutaura kinyaku Tharaka ndi karibu yonthe na ndugamerete ku kunde Susan ende urite atongoria barabangi gutetheria antu abana mono irio bia misanda kuthiria yura rirari ntere ino
na kera thirikari ya William Samoei Ruto bwega nonto bwa kuona baturuma gitwire kidogo tukaburumia na kera ngwe tambeti nkuga bendre muno gututetheria ende gutetheria kurubara bakuru ende gutetheria antu babe na magwathe antu barantigwa antu bathirire pepe ende kubaruma rume gitwire antu tukuringa siasa cia kurumana ga gucambagia barabange wana mtu gonge akathi mutongoria wonge no kwa MP onoko wi senator onoko na MCA onoko ingavana muntu akathia kona kanyamu gakere atibureterero gakwena uthoku borome wonge wakore mtona kanyamu kange naye kathurethire yo kwekuru babe na magwathe ekuru bara bakurire ekuru bara ntigwa nwaye na kanyamu kagete hata abarumi tutigo chambanagia gatukeraniria na Kariabana barankuru kibombire kugunikana utethio bukuma kiri Susan Ngoa Mwindu gatuito turanda reterwa mwasimwa wetu Susan Mwindu teni twakinyirwa munene akuririkana ekuru baba ntigwa kamurungu na mutethia na agwatwa ngachienwa kuona na kumbuto kumutwethia atio twamutwethirie mucie mwanke munde nathiete otokureguru na ngaigwa inya kamutengoria na tharimwo muno Susan na tuike tata gwetu mwega tonkagie tukara na turutha bwega nonto na bamwe bationa gwe banana bakutunankara kanyamu tukumenya tukarumaga ria mwana waku atagukuririkana omaya we wona uriara uri umuganire ritari ukuona mbure kiragana na ningi twakena bwega kirikanywa kabamwe bakari nterino cia Tharaka gatika mujumbe Gitonga Murugara na Susan Ngoa Mwindu mwe kinyukire urakungi kiri kurugama giti kia gavana Tharaka Nithi kiri kithurano tukwata nyonka rugama na mbere te kurugama taino bukwana bomwero munyokari mundani karatibu rorare munini utikemenya munya wa ngucho na wa magona kana tibu torugare kana ni munya wa magona na munya wa mugeto kuranirie wana wakirora weria ukamea mugeta nore kunwa magona nore nigo ntienteri kurugama gavana 2027 kamuntu akuga murekerie gete ata experience ya kumama chero enio na experience ya kumenyera bwana national government imenyagirwe enio na experience ya kumenyera county government enio na experience ya kumenyera mathirikari mama tiama tema thirikari mabeto na governmento ndawara na Compassion Plan International wana bibo tikwa na kora nwenga bano mukai mndeni obora chukereri nkomenya bora marere nkome ndo twana twa kuitotha Katharaka achuke gamba ng'ombe na kamara nkiripotera Uru TV kumantere cia Tharaka Kathura Bito Paul Ogwa Kabithe. Mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru Elizabeth Karambuka Ilemiani akinyiritie utethio njaijiri ntere Chegembe North. Nja ya mbere ni ya mukururia uratere utoro nyuma ya kuithukirwa ni njogu na njengi ntere Chiankamathi iria mukuru wanje wari na mawathe na kinyabate na kiraro nyuma ya mwanki kuithia nyumba yao. Mubunge uju nekirite njaije wirani bwa kubakira nyumbengi na kinyagwikia utethio bwa mikondoro chukurune ya Mutuate iria kinyayo yari na mutino jwa mwanki mweri muthiru. Nicola Chabare ni akurikithia. Nkwete kuga pole musiyo mono ge Flora na family yake nya sister kyao na chorewe na nya Patrick bonde antu ba musiyo kuga pole nkomenya tonto bobo ende mwathani no na twije na naije tumi manto ya karika ne ndionga ya mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru Elizabeth Karambuka Ilemiani ongetentere Chegembe mono ntere Mutuate na radio ngire mechijire muchi wa mbere ore wa mukuru Philip ora uragirwo injogu kiumia akithiru akiuga ate ipole kire muchioyo na mono ari mukaririgite gwa kiama ya manto mege nyamo cha kithaka kire mbunge nene akathingatiria gutigira muntu guruyo akwona kioto gyake ko ntaukeri Andrew nkibona wengwa na kuona kwete kwa otika wenda mwathani Murungu utumite mama no utumite wiya kuwira nje yetu fole Karambu ni mwekoro wa maana na ni mwekoro ya batwe na kuona family yetu weti na ni komyenja state ikoneka haraka iwezekanavyo masafi kasafi sawa nebuo nto kuona mwekoro yo athiatelete akathiatela kirero gieto kia muntu wetu urororo ni njou Filipo narare na twana tweletwa matha ne tu tubo kuona au ningwete kia mwesimi wa atomenyera na kwetonge tore sukuru na tutola watu wate kumenyera tokerie family ye no sukumenja sitezi ni kendra anababe to bomba weta na mbere na kendra bomba kuthoma imbejere hao nde mami nde muciari tuge umbere tebo
na of course mama county eu twambe twike kando ende wenge ekwitha ndika matine ka wildlife ikia tuminya ndikinyeria au na ndi ndungamirite thirikari ndeta tukarende na Sylvia beta ndikarende na CS wetu eta wa Rebecca Miano ndeta nkarende na Director General Imomero eta wa Nkanga no wetu Tharaka kwa ndeta nkarende na ntubau bone compensation ya Flora ikauma mbere enge yonde kenda na bo mba weta ande mami na ndi to ninkarungamira musijo muka kada ini mami wao re amuntu atiga musie we ende ana ba ubete chukuru ndungamira madiko muchi wa yere ora anwa amutwiri ora no mtu oena magwathe na muchi wake wa bere na gutigirwa tena gento kiumia akithiru na tigite kinyanjiritie gwakirwa anyomba nikenda thina mbera kwithirwa le bantu ega yagoira ere cionthe kurara nyumba kurara riko ngua cionthe ite otebionde bitaero tebiratiro udaendo tora ndeta atimira kila kitu bionde biego ya bali certificate ciakwa ibandre otebitaere kubionde na Murungu atethia mama safi akoya na tutethia nibo ya mama safi na Murungu agongele utetha ciantu twe kore nchumeni tombere kuona thine mwanki ori yombere otwetheria nyumba batwetheria kila kitu kiari kwa utebio tombere otethia undare ndoro tora mukuro kwa wena raro tu na wena disabled atombere kuyotethia nombi totio woto kari sogerie nkatha mama safi mamieto temori bwana tobakia kiwe na kyo kiashari twawetere thuru mutweri thuru gaki nombere otwetekira mam Murungu othere atana ciawe akurikana wo turikana kuona mama safi kumonara kuonde na kurikana ke ya nyumbe ya na kia ukikinge na into bibinge nukone nyanga icio tura muthanga cio tura maia cio tura kaoto ruiru ya kenda muthaka ogerwa nyumba loi kubunge bana bu loi kwe kia okenge kinya keu ndi lori ile au ni gire na mantu ya mheshimiwa no spindi no kuona already muthanga kaoto nyumba kia kwa kinyenje asa ndi ile tirate ya kwenda kuibwa sana muno kuona muturi okwa tethukite okenge na kio au nyake thende we nyumba kwa imwanki ndire yekethe kwa thi nyamira kabo tukuona ora mira around ya ete na kaliko na nyumba na matresi na itanda into bionde otikiatia Kenya kimwe kwa upole sana baba kwa mutweri na unda kwera disability is not inability nyuma ya ndionga yake kirimichi ino kaile miankoro kinathire mwanka chukuru ya secondary ya Mutwati nikenda thina mbeno tetheria litobara nyumba yao ya komama ya bere na batigiro kinyambata na matresi kana akinya mathanduku na araba nenkerete matresi kathomba na kinya mathanduku nikenda bathina mbeno tetheka kairi. We are so grateful and we thank God for you and we pray for you and we are kirita ngwino kuona mheshimiwa ngwira kurita meo tebonge tomba kwa mama na utonyiria indronto abo hapeni na nan supporterete na abange kwa aba sponsorete nabo abo within the school na nuigwa kendele ba support na kendele support this school na ugwa thai aumbira atwa matangi orinde ya rui ondo ndariambe jere tu kuneka na mathandu kwa na mattress kenda na ba bomba kuthoma nuntu obviously ketha ndaumne aere nyangu cia aere matresi mathandu kono nkona yo maretwe na uome yatena nombi kwa hiyo oni ankwenda kwa encourage mwarimu tuko na wewe tutatembea na wewe every step na mono kere aritwa nuntu aritwa ibo ba tutega mbere ibo a future na baketha batena batekorera bo atha hiyo te future tukethera twenio na ikiatu mdau ambo yange imbije bokoria 2 weeks ndirombete kweja ntu wangu isi yakwa lakini leo nimefika na shukuru Mungu. Kuma Mutwati Gembe North, Betan Class, Chabari. Gavana wa Embu Cecily Mbarirene akinyete mbere ya kamiti ya ugaibu wa mainya ndene ya mbunge ya seneti na ria onekete kuigika sha akiuga uria okuga sha etigwita ngugi atina umandene yawe Mbarire augite thirikari yawe ni ethere irandu rinene riria riatigini utongereria buria bwareo au mbere untubutumite kinya aremwa gukinyaniria imwe ya mirandi kuringana na mibango ya thirikari yawe. Anthony Kathenya ena nteto ichi. Kirele mbele ya kamiti ya seneta kuthingatira utungata kiri thirikari ja matura gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarile ni akathite mubango mujerwa marimo utungata thibitari nuasha na kuga nione tutungata bwega kiri thibitari ja kaunti ya Embu. I have seen it work in Embu
Yes. Especially in our level 5 and level 4. Actually, in October, we received 19 million from SHA. In November, we received 22 million from SHA. In December, we received 25 million from SHA. Sure. And they are remitting. The problem we had with NHIF is they were not remitting the money to us. Governor Cecily Mbarire akimenagire balaba kugati mubango jo tikuruta wera na kugati na ile kwangarati ni mubango jo ne siasa ndoku. So anybody saying SHA is not working is lying. Sure. And if we can deal with the politics and tell people the truth about it, but also interestingly, Embu County people have registered. People have really registered. You know, once you taste the good of it, the goodness in it, you stop listening to the politics. Aidha kulingana na Senator Marsabit Mohamed Chute, mubango jo ashot kulila madina mamota kumama ICU, Governor Cecily Mbarire akiwa akithiro tumadina tonini, turoto kwangaratani mubango jo asha tukadirwa mubango jo ni mwega no gatetheria Kenya na inya nene. What the SHA is paying is two things. One, surgery. Number two, bed. They don't pay for doctors, they don't pay for ICU. That is a major problem. If SHA can truly work and we sort out all these teething problems, the burden on counties in the health sector will greatly reduce. The burden even on politicians who are forever in Harambes for medical bills will substantially come down. Nao kagitaka Governor Cecily Mbarire nilithite kamiti na te county yae ithilitwekirwo na marando maingi manene male ethiro bisini na kuga thirikari ni kirite mibango ya kuthiria marando mama na gutigira county ni ya Embu itina marando mangi. Too many problems, including pending bills of health supplies worth over 180 million. So I had to balance out all these pending bills and know what to pay when at what time. So that's why you're seeing it's appearing there. I inherited a very difficult county in terms of finances, Senator. So we have since become realistic. We have enhanced our revenue collection and it is looking good in the last 2-3 years now. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadenya. Hau ni twakinyirira muthejo anteto chietu cheruthe mwe tuchemanithe 3:30 nkumenyithia ichi na ingi nkuruki hitana mbere na gukenera mibango ndene ya Weru TV. Mbita Maureen Kinya, monaniritwo mathithio Maureen Kirimi.